The views and opinions of the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of guests do not necessarily state or reflect those of Yaya the podcast, the entire management, and Spectral Entertainment Network. Two. Spectral Entertainment Network presents Yaya the Podcast with your host Jim Suarez. Every Tuesdays and Thursdays, 3 p.m. Standard Time on YouTube and anytime on Facebook. Yes, guys, we're finally here. Huh? So, ayan, today we are going to discuss a lot of things, no? So, let's see kung ano bang i-discuss natin today according to ChatGPT. Because the last time I checked, to be honest with you, tingnan natin kung unsa nang yung last account na ko tan-aw na ko unsay date adto. I mean last episode last account unsa no? Last episode ni. So atong tan-awon kung unsay last episode aning atong Yaw the podcast, kung unsay last topic and unsay kuan na kuan naman good no? Na sige nga nakalimot ko pa, nag-loading akong brain cells. Kumusta naman guys ang akong mic? Hello, sound check. Naa ba? Okay, so yeah, the mic is in control. Pero wala ako yung dongga na monitor, pero okay lang monitor sa ako ang sa atong sound sa atong mga videos, pero okay lang kasi we're here, no? By the way guys, I'm your host, my boy Shimran Suarez. Ayan, nanatay ngalan Nara, ay sorry to Dara, then Yaw the podcast, and then ang atong Gcash whatever, then naay chat box pa diri, no? Pero di lang ninyo makita kay wala man tamang di man ni recorded, di man ni live, no? So wala ta diya, wala ta diyang gapita. Pero kumusta ang akong sound guys? Nindot ba siya? Wala ba siya unsay nga ani kanang unsa man akong live today. Wag gani ko on sa ring light na. Ngit siya. Wait lang. Diba? Nakalimot ko on. Kagaling be. But anyway, at least natin bagong intro, no? Yan. So at least natin bagong intro, and nakita niyo mas taas ang atong intro, no? And at the same time, at least adunggan ninyo kay ang ato ang karong sound card, by the way guys, no? Update lang. Ang ato karong gigamit is both ang sound card ug ang mixer. So ang microphone naa sa atong mixer, the rest of the effects like ingan ani naagapan sa sound card. Remember the mauna sound card? Yes, naagapan dito. But ang microphone nato karon naa sa mixer. So if nakadawog mo nga lain na siya tingog or
kumusta man ang feedback? Di ba siya sabog? Di ba siya ingon nga kusog kaayo? Unsa man? Okay na ba? No? Kay so far karon ang akong ability karon is to mix and match ra gyud, no? Kay ang atong sound is klaro man siya, no? Klaro na siya. Di kay siya sabog like atong previous nga mga episodes nato. So atong tanawon balik kung unsa na itsura sa ato ang or kung unsa last na to nga topic and at the same time kung unsa ang kung kano sa ato nato last na shoot, no. Kay karon I'm shooting via Streamlabs, by the way, kung mo kay balo naanata sa Streamlabs. This account sa Facebook is with Streamlabs na, so recording ni siya, so makita ka pa ninyo sa YouTube. Okay, so yun ani atong tan-awon, no. By the way, before anything else, I'd like to promote our concert sessions, no. Our show rather, di na siya concert, show na siya, guys. It's exactly it's called The Vibe Spot, no? Called The Vibe Spot. Mauna title sa show. It's at 4 p.m. Philippine Standard Time, Saturday and Sunday. So it's on TikTok, no? Shimron Suarez 2025. Makita na ninyo sa akong kini ba? Facebook. Nara dito. Okay, so atong scroll karon kung makitaan pa to nato ang atong last na episode, no. Unsa ba jay last na episode nato? Okay, I remember ang last episode nato was katong nag-live ko, no. Ang live nga episode, last live episode nato was season 2 Yaw Yaw episode live number 3 ata to. Then about kay Miss Chris Aquino, yung naging emotional ako, no. So that was the last live episode. Pero ang atong last nga recorded episode atong tanawon, halakat layo na magidi ay, no. Na-amaze ko ba kay layo na jud kaayo. Di na ko ma-absan. Wala ko kay bawo kung sa nakataas sa kalayo. Nawa. Oh. Ayun ako. Unsa din yoy. Kato ang Yaw 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 season 1 live ana siya. Then hala kalayo na jud. Layo na jud kayo, guys, sa tinuod lang. Kay puro maguton na mga pictures sa Star Sender, something like that. So napatay last episode, which is ang pinaka last episode na to is 17, episode 17, or season 2 episode 5. Ang akong mga pangandoy nga akong mga pangandoy ni atong bata pa ko. That's the title, no. Akong mga pangandoy ni atong bata pa ko, no. So mao na siya, and then that it was posted, actually gi-schedule na siya, and na-posted siya August 2. Naka-private lang siya. Mao na akong baton, August 2 pa siya, na-private na nato na, no. So August 2, pinaka weeks na. Oh, di ba? Mag-upat kasi mana na. Kay August 2, first Sunday of the month of August, no. So grabe. So episode 18 na ni, guys, no. Sadly, hopefully okay na. Kay actually ang episode 18 naka-retake ko kaduha, no. Naka-retake ko og kaduha. So maybe that was that time dili pa siya meant nga masulti. Hopefully karon is meant na siya isulti, no. Or itagana sa inyo, no. Kay ang atong topic for today is, di ba? Pila na ko ka minutes nagayaw-yaw. Pila ka minutes na ko nagyaw-yaw. Atong topic for today, hala. Oh, di ba? Nakalimot na ko. August, no? August. Ano na ba ito, February? Oy, August pa banta, nabuang.
So mga pangandoy, itong bata pa ko. Okay. Wala na gini. Tayo sa anyway. Mo pa dito de. So pero napatay usa which is ang Damgo versus tinuod na kinabuhi. Motoy last jud no. Okay. Akong pangandoy nitong bata pa ko. Okay. So ang sunod na to ang akoan ang Damgo versus tinuod na kinabuhi. Wait lang. Sakto ba ko? Naglibog noon ko noon. Naguna ang episode 18. Okay. Episode 17 i-ano na lang ni nato para wala na yung mahay ba? Naguna ang episode 18 hayop na. Pero sige na lang. Ato na lang ni i-rename kay naguna ang episode 18 kaysa sa episode 17 nga na-publish, no? So atong i-erog, no? Episode 17 episode 5 ni siya, no? Season 2 episode 5. Okay. So nagtuo ko nga daghan pa, no? Season 2 episode 5. Episode 5 pa din eh. Ha? Yan na ba di ko ka late, no? Wait, what? Okay. So episode 18 kani episode 6 na siya. Okay. 'Di ba? I mean, really? Okay, wait lang. Episode 18 episode 6. Okay. Ayan. So, no? Akong mga pangandoy sa ang Damgo versus tinuod na kinabuhi, that's sa episode So sa episode 18, no? Or yeah, yun nga. So episode 17, so sakto. So sakto dai ko, no? Episode 17 dapat in episode 18. Okay. Then episode 19. So episode 19 na data, no, guys. Hapit na di ay ang 20th episode na to, guys. Would you believe that? Hapit na atong 20 episodes. Huy, one last na lang. Ngilo. Ay nako. So mga palpak na pangandoy. Sige, mga palpak na pangandoy daw ko ingon sa ChatGPT. So mo na itong topic karong adlaw, no? Mga palpak na pangandoy. But before ta magpadayon sa pagyaw-yaw kay barang na abot ba to 13 minutes na nagyaw-yaw ta nga wala pa topic, no? Pero catching up lang sa tano. So karon busy ko. I've been out and about sa wala jud, as in wala koy presence sa SOCMED for quite some time. Yes na ako nag-reply ko sa inyong mga messages, nag-reply ko sa inyong pero wala jud koy post or videos nga or reels, no, nga nahimo, no. So basically I took a break. Until now break pagyapon ko. That's the reason why wala pa ako sa LMR ulit, no. I'm taking a break because parang aside from spiritual fatigue, I also have nagkaroon din ako ng moments of introspection. Introspection lalim. Moments of let's say moments of introvertedness, if that's a word, or being introvert, no. Na ako ang part, no. Again, extrovert man ko, guys. Kaso nga lang empath kani. So the more nga na ako sa gawas, the more sad ko nga madrain ako energy. Na siya. So the more, like for example, makipag-storya ako lain tawo na kaman ang akong ka-istorya is mas bigat pa or mas draining pag energy. Di na drain yung energy ko. Nagkaroon ako ng energy loss. As an empath. Ay,
Sa una di mo ko nana, pero tungod siguro kay naging close ko sa SOCMED, mas yung mas ano ko, mas nabigyan ako ng pansin ang SOCMED kaysa sa real world. Mano na itabo, no? So, by the way guys, catching up, I do have now a new mixer, no? Ang mixer, 4 channels siya. It's sponsored by Miss Hart, no? 5,000 pesos, no? Ang binili ko for this mixer. Ang gasto na ko sa mixer na to. Ito po, ang mixer na ko. 5,000 pesos. And this gaming chair, no? Kaninyong nakita na gaming chair, if nakita na ninyo, na pillow, na kuan. This gaming chair alone costs 2,000 pesos. And the sound card alone is 3,000 pesos. So, a total of pila na ako nagastuan ng tanan, no? Tapos na pa yung mga extra wires, like para sa mixer we have male and female na XLR cable. We have our kaning katungkuan, kaning red and blue, red and white, no, na OFC audio video VHS high grade cable. I-connect niyo siya for the mixer pa ingon sa sound card, no? Kaya ang sound card nako is 3.5 man siya, gagmay ba? 3.5 mm or millimeter jack ang gamit niya. Wala siya katong tag-as nga plug like sa mga microphone nga regular. Wala na, dili na inana ang ano. So I had to buy that too, which pila good ni pod, no? Basta 100 plus or something like that, 200 plus. Then also we have ang katong male and female ng XLR cable, which is also another one expensive set, no? Then headphones, katong headphones na wala akong magamit. Kay kanya akong gigamit. Kaya ang headphones magod nako, naapod siya mic, so mag-feedback. Mura ko buang. But yeah. So mga to, no, kani akong gigamit karon is part na siya sa maunong set, no, including this one. Pero kani one di na ko magamit kay wala ako kay bawgon saon. So patudlo ko ninyo kung kinsay ka mao mo butang ani sa mga mixer kay ang inani mao lagi ni siya. So male to female, pero naglibog ko kay asa na ko siya isaksak. Wala man gud siya isaksakan diri sa ano, no, sa Jason Spider mixer, no. So mura na ko anig na ana sa radio station. Gamay na ray kulang, mag radio station na lang siguro ko, no. Bara ko mag-radyo bay. Ana na lang itong padulungan na ni. Marang mag-radyo na lang ito, ni ba? Online radio station. Okay, sa tunod lang ganahan ba yapod ko ana kanang natay online radio station program, like kanang mga DJ. Oy, to mo dili ko ganahan ko ana boy. Kaso lang, abot lang, ay, pwede, possible siya, no? Possible siya because nata sa Streamlabs. So, malay mo, we can do that sa Twitch, no? Pero as of now, Facebook sa ta. Anyway, focus ta. Going back to our topic, mga palpak na pangandoy, so far wala good, no? I don't have a kanang palpak na pangandoy man good. But before we continue, let's do our parang advertisement or intermissions, no? Kay para di sa ko mabulabog ba sa kataas pod sa akong giyaw nga pila ka minutos. Imagine naka 19 minutes, naka 20 minutos sa niyaw dere, no? Wala pa topic sa wala pa ang topic ba. Live updates, it's exactly unsa naman taron, August 2025. So by the way,
The August 2025 is the birthday of our Miss Rafaela Bautista. Yeah, ako ang isa sa akong mga cousins, no? And then kahapon, as I'm recording this, kahapon, August 19, 2025 is the birthday of my Manay Dennis or Sio Montera, no? And also pagka 18, daming birthday, no? August. Pagka 18 is birthday ni sino ba? Birthday ni tatay, my father, no? Birthday ni father nako pag 18, August 18, 2025. Then pagka 15, birthday ni Ate Cooking, no? Marigold Tio. Yes. Happy birthday sa inyong tanan, no? And yeah, I think napay mag-birthday, no? In the near future. Pero yeah, August is a month of birthdays good para sa ako ang clan, no? Sa Suarez and sa tulo ka clan nga na-involve ko, which is ang Montera, ang Suarez and ang Estafia, no? Actually tulo ka families man na siya good. Kay Montera is part of my father, my father's lineage. Then Suarez is part of my father's lineage gihapon. Then ang Estafia is part of my mother's lineage, no? So Lumapak and Estafia. So grabe, as in dakakong apelyido dakakong apelyido na pero ang gina-carry good for me is yung Estafia and Suarez, no? Because that's my father and mother's anyway. So daghan jud og birthday sa August, no? And believe it or not, mao na siya pinaka most celebrated na month gid sa una. But karon wa na kaayo nag-celebrate. I don't know, because ang kasagaran man gud sa mga tao karon is busy na, no? And ang my aunt na si Anhing Auntie Inday, or no, the late Dr. Nolita Montera is wala na siya, no? Pass away na siya. So so kadto wala na yung mga celebrations kaayo sa ilang lugar, no? Sa ilang place. And wala na yung mga kaon-kaon, wala na yung na kay nabisi na pa ng mga tao. Like yung duha ka anak is actually kato si Manoy Dennis or Sio Montera, which is kanang busy po siya sa iyang mga art, no? Sa iyang painting, no? Kay if ipakita na ko niyo sa mga painting niya kani ay mao na kani mo na iya usa sa iyang mga painting diha naka-display gid na sa amuang yes. And na siya sa Instagram, guys. You can find him Sio Montera, at Sio Montera Instagram niya, no? You can search for him there if you're interested sa mga art pieces niya, no? Then and iyang isa ka anak pod na si Ate Cooking, it's Marigold Tio, is na siya sa US, no? So wala jud, like wala na yung mga party, wala na ana-ana, pero yeah, okay lang ko. Siguro nasanay na lang din ako na at least wala masyadong party, wala masyadong birthday party kanyan. Kami ang ginawa namin last 18 was just to simple lang, yung pancit tsaka manok, yung ulam. And then meron kaming jackfruit, which is binayaan nga yung father ko ng jackfruit na nangka or langka yon sa Tagalog, langka, and sa Bisaya nangka, no? Binayaan kami, and na blessed din kami kasi patuloy pa rin kami, no? My father is 68, my mother is 67, no? 67 siya karong December, no? So there's a lot of inputs kay grabe gid ang August. Even my late the late Corazon Pepino, also one of my distant cousins, no, na naghimuwi diri sa una pero wala na sila karon dire sa akong lugar, no, sa Mandawi.
wala na, no? Wala na. Namatay na to siya, pero her birthday is also in December. Also, si ano, ang anak ni Ate Cooking na isa, si Miggy, Miguel Tio, is also celebrated sa birthday sa August. Ano bita ko ninyo? Daga kay birthday August. Oy! Si Kuya Cesar Suarez, no? Kuya Cesar, hi. si Kuya Cesar, birthday sa diya, no? So, oh my gosh, nagkadyo kay August na. Both sides nagkag-August sa akong family, no? Akong kung mga cousins, akong clans, no? Ang mga lineage akong mga parents, no? And no lagi na ang kakuanan lang nako anig kano sa ako magka-love life, no? Kay mo na lang na siya kuwang nako, no? Ang love life na kana magkaroon na ako ng akong sariling pamilya, ana kay man god, di ko gusto, or I don't like na mag-end sa ako ang lineage nila. Siyempre, no? I don't want that to happen. Kaya sila mga tigulang na patbaya, no? So, anyway, off topic na kayo ba? So, let's imagine, mag 30 minutes sa tanggayaw-yaw pa ko sa topic dyan. Wala pa dyan sa topic, guys. Update pa rin. Pero hopefully nadungog pa ko ninyo. Hopefully nindot ra ang quality sa atong mic. Ikapo siya. By the way guys, ang oras nato karong adlaw is 8:52. 8:52? Ha? Wala pa pala alas 9. 8:52 pa pala. I really thought alas 9 na. So, oras na to is 8:52 a.m. Philippine Standard Time, and our temperature currently is 27 degrees Celsius. Aha. Nanatay ito weather update. So, ato weather update for today, according sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA. Whee! Memorize. According to the Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA. Hoy, kala niyo, di ko alam yun. Kala niyo, di ko naman memorize, no? So, according to Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, or PAGASA, today our forecast would be 27 degrees Celsius, mostly sunny, feels like 35 degrees. Huy! Ano to? Pero this is pala, Microsoft weather to. Microsoft weather for MSN weather, no? So, and also forecast sa PAGASA, 27 degrees Celsius, mostly sunny. There will be mostly sunny skies. The high will reach 32 degrees on this humid day, no? With a wind speed of 5 kilometers per hour, and the humidity is 81%, and the visibility is 10 kilometers. The pressure is 1011 MB, and the dew point is 23 degrees, no? So, flood moderate lang naman, no? Moderate lang ang flood karon sa Cebu. So, tomorrow, Thursday, no, which is nanapatay lang yung episode sa Thursday, no? Tomorrow is going to be, wait lang, kung maklik ko naman siya, no? 32 degrees Celsius, no? So wala tomorrow na ni, which is a Thursday, 21. We have 12 a.m. 25 degrees Celsius hangtod 2 a.m. 4 a.m. is 24 degrees Celsius, so nababa siya, no? 6 hangtod na 6 a.m. 4 to 6 a.m. is 24 degrees Celsius. 8 a.m. to 10 a.m. is 27 to 32 degrees Celsius. 12 p.m. is
31 to 2 p.m. is 32 degrees. 4 p.m. 30 degrees Celsius. 6 p.m. 28 degrees Celsius. And 8 p.m. is 27. Then 10 p.m. is 26 degrees Celsius. So, kompleto na tomorrow ha. So, thank you MSN Network for the wonderful forecast, no? Diday siya sa pag-asa pero no? Skipped frames detected 25% over last 2 minutes. Huy, bakit ganun? Anyway, hopefully na nalaman ninyo yung hopefully na dungog pa ninyo ang forecast kaya nag-skip daw pila ka frames second ang video, pero hopefully nadungog na ito ninyo tanan ng audio. Yeah, let's take a quick break. We'll be right back after this. Grabe naman lang ganing 31 minutes nga pagtabi nga wala pa sa topic. Just marunong. Let's go. You're the podcast is under Spectral Entertainment Network and spearheaded by Shimron Suarez. Tuesdays and Thursdays, 3 p.m. Philippine Standard Time on YouTube, and Tuesdays and Thursdays, anytime on Facebook. You're the podcast is under Spectral Entertainment Network and spearheaded by Shimron Suarez. Tuesdays and Thursdays, 3 p.m. Philippine Standard Time on YouTube, and Tuesdays and Thursdays, anytime on Facebook. You're the podcast is under Spectral Entertainment Network and spearheaded by Shimron Suarez. Tuesdays and Thursdays, 3 p.m. Philippine Standard Time on YouTube, and Tuesdays and Thursdays, anytime on Facebook. Alright, we are back.
So, how is it everybody? Kumusta naman yung advertisement natin? Sorry guys, medyo na late ako because I had to do a pee break and a water break. Okay. Dry na kaya akong mouth? Gusto yun. Mouth. So again guys, you can always donate to our Gcash and Maya, no? Kung gusto niyo mag-donate sa akin, or you can also donate stars. Kaya may stars na tayo sa FB, no? You can always donate our stars, no, doon. Kaya I'm also earning from that as well, and that's why I'm posting a lot more of this Yaw the podcast recorded in live episodes para sa inyo. Kaya ang live nato is usually ang live nato is Tagalog ragyod, no, puro. Then ang recorded episodes nato are kanang Bisaya siya para sa inyo sad, no. Para makasabot sa mga Bisaya, dili kay puro Tagalog lang akong show kay. Kapoy na magsikitag Tagalog nga wala nga dili atong natural nga dialect or dialecto, no. So, going back sa atong topic. Kay sa tinuray lang man good, ang atong topic karon, di ba, is sorry naman, mga palpak sa pangandoy. Or mga palpak na pangandoy, no? 94% pa akong phone. Hoy. Mayos ka dyan for one? Mag-charge ka. Mag-charge ka, no? Sipain kita dyan, eh. 94%. So, anyway. Now, palpak na ko mga pangandoy, wala pa, no? So far wala no, kasi namamanifest ko lahat ang mga pangandoy nako. So for example karon na ang Yaw the podcast, ang Spectral Entertainment Network is actually growing. Kaya na tayo show sa TikTok, we also have a show here, and we might have a show sa mismong page ng Spectral Entertainment Network. Katapod siya drama po to, no. Magdrama po ta atong time, no, kay. Gusto mo sa ko drama while I'm away. While I'm away, nagsuot kong drama, nag-record kong drama, akong gi-record, akong kagalingon nga naglain og tingog. Nga ako na siyang i-edit para mahimo siyang drama. Alam na. Ambot na lang kung saan na ako pag-succeed sa akong mga pangandoys kinabuhi, no? Pero by the way guys, quick question. Kay nahibong ko nganong okay. Nahibulong ko kay ang isa ka hard drive is di na siya functional. So tabangan ko ninyo guys, I need your help. I need to buy another hard drive. Kaya akong isa ka hard drive karon, and di na siya functional, di na siya ma-recognize sa PC. But my USB currently nga naa diri karon naka-plug is recognized siya, no? So if possible, you can give me a hard drive or USB na kanang 2 terabytes kung paano ninyo, no? Please help me out, no? So lang. Then so sa mga palpakapangandoy gid nako, wala pa gid so far. Kay kahibaw ko nga magsugod jud diha tanan, no? Magsugod jud from the bottom part hangtod na magkataas hangtod na ma-recognize ka, no? And karon man god, being the confident person that I am, daghan ko og mga plano, pero naapay mga episodes nga mas nindot pa ani, no? So we are on our way to 20 episodes. This is last episode na lang ni before mag 20 episodes ta. So congratulations to us, you guys. We are currently in nahibong ko kay nga nung 20 episodes, pero kaya di ba our last was 11 episodes before ta nag-recap, di ba? So nahibulong ko nga nung ang atong mga recorded na episodes is episode 5 pa. Episode 15 tama.
episode episode because nag-start tag 0. Okay. So episode 0, which is episode 12 siya, no? Episode 12, season 2, episode 0. Ang title ana. Bahala mo na. Basta nata episode 0. So, to na ang atong title na to was asa ganito? Nakalimot ko sa title ba? Basta mo na to. Episode 0, updates, no? Updates. Then we also have our Patreon, by the way, guys, if you want to join. Karon so far wala pa may ka-record o balik sa Patreon, pero hopefully maka-record o balik. We have our episode episode 13, which is episode 1 sa season 2, Patreon announcement. Ayan. And ang barkada sa una versus karon, no? Then we also have our episode 14, which is season 2. Wait, asa ang 13? Amang lagi. Okay. So ang 14, episode 14, which is season 2 episode 2 is toxic love og unsaon pagbiya niini, which is usa po ni sa mga pinakataas ng episodes that I did. 37 may natako 37 degrees. Saan ni kuan hilanat. 37 minutes, no, nga episode. Then lang atong ayuhan ang camera. Then ang sunod nato is dito na ta sa episode 15 season 2 episode 3. Lagi episode 15. Naglibog na nun ko nun. Episode 15, which is season 2 episode 3, no? Episode 16, which is season 2 episode 4. So ang title na itong one, Love is Healing, katong episode 3 sa season 2. Love is Healing. Episode 4 sa season 2 is unsa gyud ning gugma para nimo, no? Episode 5 sa season 2 is ang damgo versus tinuod na kinabuhi, no? And ang episode 6 sa season 2 is ang mga pangandoy nitong bata pako, which is episode 18 na. So this is episode 19. Ang title ani kay Mga Palpak nga Pangandoy. Pero wala pa dyan mga palpak nga pangandoy sa tinuod lang, no? Wala ko ka-experience og palpak nga pangandoy. Wala gyud, never pa in my life nga wala ako naka-experience ko og palpak nga pangandoy sa tinuod lang. Because in reality, na-amaze ko kay na-manifest na ko tanan mga pangandoy na ko, which is why I am here with LMR or the Lavore Music Records. I'm currently in a hiatus and a break, pero babalik din ako doon, no? But again, that's why I'm still wearing the logo. Kahit alam kong kailangan ko na rin na matuto na mag-release din ng sariling kanta. Pero for now kasi parang I have to be there with them muna, no? So step by step lang, no? And then again, I have a drama na gina-produce and gina-edit ko pa hangtod karon, so manang wala pa jud, like I'm still producing the script, I'm still producing the first episode. Yeah, we have a first episode na record na ako ang first episode. Which is katawanan kay siya kay ano jud ba? Naadyoy break. Syempre namadyoy break ana kay ako ra gud sa ang nag sa kanani himo og kabuang. Ako ra gud sa ang naghimo ato. So again, Spectral Entertainment Network is growing because we also have aside from that program, which is ang mga istorya or ang mga handumanan ni Lolo Amo ang title sa programa, no? Ang drama, no? Sa din na siya sa radyo kay wala ta sa radyo, pero yeah, ang title is ang mga handumanan ni Lolo Amo, no? That's the title. Then
we also have a podcast, which is ang Yayaw the Podcast, and ang show na to sa TikTok this coming Saturday and Sunday na na-test out na ako siya. Na-test out na ako siya good last couple of weeks ago, 2 weeks ago, no. Nag-test ako with a few of my friends sa TikTok, and then nag-work naman siya. No, nag-work siya. So sabi ko, okay, let's make this a regular thing. So ayan na, nagkaroon na tayo ng The Vibe Spot, which will be on live on my TikTok, Shimron Suarez 2025. It's gonna be 4 p.m. Philippine Standard Time, and 4 a.m. na yan sa US, no? Sus may marmar, 4 a.m. Gising pa yung mga tao niyan, 4 a.m. Kasi parang ang US kasi daw talaga is considered a United States of no sleep. Wala talagang tulog yung mga tao dito. Joke. Anyway, yun lang naman, no? Yun lang naman tayo for today. Wala dyan ko yung mga ka ng mga palpakapangandoy. Wala gid na, di gid na mahitabo. But because wala pa so far, no, and I don't want to have any mga palpak na pandoy because I don't wanna regret anything. Mao na nga ako bahala mo diha og unsa inyo ikasulti, but ako I don't do kanang mga things nga dili kayo achievable. Like, yes, I have a dream nga kanang tawag ani to become a film director good very soon, but I'm still manifesting my way in there, and I know I'm gonna get that before I die, no? So wala po mga palpak na pangandoy, no? So atang atong sunod na episode sa Yaw the Podcast. This is gonna be episode 20. Grabe, episode 20. I love the energy. Episode 20, guys. Episode 20, like, pila naman na niya. Every Tuesdays and Thursdays pa jud, no? Like, oh my gosh, I'm so proud of myself. I did it myself. And I did it my way. I did naman ako katahon. Delikado. But dato, no? Again, if you want na makapadayon pa atong programa, you can always donate to our GCash and Maya. Ano? So, yeah. Yun lang naman tayo for today, guys. Again, this is your host, Shimmy Boy Shimron Suarez. We are 47 minutes time. So, before tayo mag-end, I would like to just, play again yung mga intermission and everything, no? Para at least meron pang kasi parang naiihi na naman po ako. Sorry na, break ulit. Alright, here we go. We'll be right back after this. You're the Podcast is under Spectral Entertainment Network and spearheaded by Shimron Suarez. Tuesdays and Thursdays, 3 p.m. Philippine Standard Time on YouTube, and Tuesdays and Thursdays, anytime on Facebook.
You're the podcast is under Spectral Entertainment Network and spearheaded by Shimron Suarez. Tuesdays and Thursdays, 3 p.m. Philippine Standard Time on YouTube, and Tuesdays and Thursdays, anytime on Facebook. The views and opinions of the hosts do not necessarily state or reflect. The views and opinions of the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of guests do not necessarily state or reflect those of Yaya the Podcast, the entire management, and Spectral Entertainment Network. Spectral Entertainment Network presents Yaya the Podcast with every Tuesdays and Thursdays, 3 p.m. Philippine on YouTube and anytime on Facebook. Diba? Sorry na guys, natagalan ako. Kay ano dyan siya, ako dyan may intro eksakto og usa ka oras, no? So, again guys, I would like to say thank you very much for joining me this entire day, this entire episode, no? Recorded lang ni siya. This is a full-blown recorded live. I don't know kung asa ni maano na folder na destination, pero hopefully ako na mabalhin sa USB, no? Para at least hindi na mabugatan akong PC, maluoy ang taon ka na ako PC, no? Gusto lang PC kay daghan pa kong mga panganday sa kinabuhi na dapat na akong natong ano pagsaluhan. Sana. Anyway, so we will have more advertisements to come for the next couple of episodes, no? Pero again, kumusta naman atong first full introduction, no? If you noticed, meron tayong full introduction dyan. We have a warning, we have the countdown 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and the title card, as well as the parang, you know, the schedule, or the, and at the same time ang mga parang applause, no? So I hope na nagustuhan niyo yan. That was made by Canva in itself. Canva. So si Canva is ano talaga siya, very helpful siya sa ako, no? Thank you to Mr. Von Alfred Belio Bass for the Canva, no, na libre. Thank you bro. So again, sponsored yun nako tanan. Daghan actually guys, I really am thankful kay daghan og mga nag-sponsor gid nako, no, sa mga premiums like sa YouTube Premium. I have YouTube Premium, Spotify, and Netflix. I have my ate Catherine Lim Suarez Duran, no, who really works hard somewhere, you know, in the Middle East. Also, I have Ate Heart, who sponsored. Hindi ko na napapangalan talaga yung buong pangalan mo, Ate Heart, but you know who you are. You sponsored a lot of my life. In general, lot of my life talaga siya in general, because again, halos lahat na kagamitan ko is your doing, your sponsorship, no? Thank you very much. And to Mr. Von Alfred Belio Bass for the Canva help, no? Grabe.
Very, very much appreciated, everybody. Thank you very much on the bottom of my heart. Again, this is your one and only Shimmy Boy Shimron Suarez. Hindi tayo naka-exactong 1 hour. But I guess this will do. This entire episode will do kasi medyo lutang na ako, medyo napapagod na ako, and medyo my heart is ewan ko ba, parang ganun, inaantok siya. My heart is inaantok. Anyway guys, ayan, so again, this is Yaw Yaw the podcast. Ang title ng episode na to is ang ako mga palpak na pangandoy, which is what judge siya. In summary, wala ko palpak na pangandoy so far because I don't regret anything. No, I have a dream, pero it doesn't mean na di na ko matumantanan. I will follow my dream. No? Eventually. Before ako mamatay, I have directed like kasi again guys, may mga nasulat na ako ng mga libro na i-edit ko pa kasi that was a time with my ex pa, no, na yun yung sinulat ko ng mga libro na yun. I have the copy for Stuck in the Moment 1, 2, and 3, no, and I also have the copy pa for I don't know if I still wanna do the A Billionaire's Heartbeat, the series. Kasi parang babaguhin ko na lang yung buong kwento, no? Babaguhin ko yung buong kwento. Sisimulan natin sa dulo ulit, no? Sa first book, then hanggang ilang books yan. But it will happen. I'll go under either a new parang username or a new yung parang a new pseudonym, if you will. Or I'll go under my name. Who knows, diba? Parang hindi kasi siya hindi common yung name ko to be able to anchor or to be able to parang get a parang monetization out of my writing. So kaya sabi ko I need to find a pseudonym that would fit me. So if you have any suggestions, let me know in the comment section down below. No? So yun lang naman tayo for today guys. Again, this is Shimmy Boy Shimron Suarez. Once again, you know all of my may ginagawa sa buhay as part of Spectral Entertainment Network. Sana po ay ma-appreciate ninyo ang ginagawa kong content every now and then. Thank you very much guys. This is your host Shimmy Boy Shimron Suarez for Yaw Yaw the podcast. Bye guys. Bye guys. Time check. It is exactly 9:23 a.m. Philippine Standard Time. Time check brought to us by Spectral Entertainment Network. The podcast. Of course. Thanks for watching Yaya the Podcast. Hosted by Shimron Suarez. Produced by Spectral Entertainment Network. Directed by Shimron Suarez. You may help us by donating on Facebook Stars, Gcash or Maya at 0945124877 or scan the QR code on screen. For inquiries and partnership or collaboration request, you may also message us on our Facebook page, Spectral Entertainment Network, or Shimron Suarez's personal Facebook profile.